Mazimapho mahle nguGibbs Tubelo eWashington DC. Lamhla ke silentombi eyahamba lesilwane ibhubese sibili yalazi lonke. Ibhubese nxa ukuthi ulikhangele sibili uyakwazi ukuthi ibhubese lingakudla. Nxa lingakudlanga lakuthela esihlahleni. Kumbe likuthela emlindweni wesambani sibili kodwa wahamba lesilwane. Ake sizwe. Ibizo bani? Sharon Khethiwe Ngwenya. uMangwenya liyamuzwa lani uyakhuluma lapha. So uMangwenya uze uhambe lesilwane shuwa. Kwakutheni asikuthi kumbe wawudinga ijaha kumbe wawudinga umsebenzi abantu phela abantu bakudinga ijaha mina Hayi ngiyadinga ijaha ntombi yami ngayifuna ukubona isilwane kuphela banjela ukuthi ngahamba lesilwane ngathi asibili sure sahamba ngiyasibona isilwane yathi isilwane esibili ngayesaba mbijana kodwa isilwane sangikhona sasikam sahamba for maybe an hour and a half. Lesilwane. Zazingaki 1 or 2 kumbe zaziningi? Zazingu-2. Yeah, kwakule lesilwane le nkosikazi yesilwane. Khona mpana kwakungabuka khona Victoria Falls Wanke kumbe ngaphi? Kwakuse Wanke kodwa National Park. Yeah, National Park. Yeah. So baningi abantu bahamba lesilwane? Yeah, baningi. Yeah, kwakule group maybe 10 people. Yeah. Kodwa ungamelanga ukwenze kuyini? Wawungamelanga ukuthi donsa inwele sesilwane uhambe ngaphambili kwesilwane kumbe unyathele umsila waso. Yeah. Kwakulama rules bewafakile emdulwini ama rules angu-10 I think. Yeah. Kodwa ungakahambi ukuthi uyesihamba laso wezwa njani? You know ngiyasaba mbijana sengizibona ukuthi ngizilwane sibili but once iwalk yangikhona siqalisile right ngiyasaba so kodwa ke ungaphinda futhi ubuyele ngakuyenza futhi ngaphinda Mangwenya yeah so ngiyakwesaba sibili kakhulu kodwa kunye ongathi ke wafunda ngesilwane sakhona kungabe kuyini isilwane sihle kakhulu sihle yeah usibona sihamba even siphefumula ngoba siphefumula at one point sahlala sonke isilwane salala phansi mina ngahlala sakholisa la isilwane ukuhlala lami so kuloko sithi masibanda abantu bathenxa usedinga lazi amadlozi into njalo kumbe umsebenzi so uhambe njalo no ngadingi lutho so ungatshelana abantu beZimbabwe ngesilwane sakho lesiwahamba laso nxa lifuna ukubona izilwane lingahamba liyezibona iprogram yangikhona kuthiwa yi-Lion Walk ikhona khona laphana eVictoria Falls lewange I think ikhona la eGweru futhi ukuthi lingahamba liyezibona izilwane zangikhona kodwa kwenzakala lokhana kusanda ukuthi kufe esinye isilwane kodwa ngusisile wazwa kwakubuhlungu lokhana ngabhalela umama yathi hayi mama inkathazo zikamalume usesele cace so ngikho kodwa umama wajinga phela wathi wena ungaqala ukuhamba lesilwane babengakwazi babengakwazi ukuthi ngizahamba wathi babona ku Facebook umama wathi bantethisa bathi wena mntwana unjani uthi sikuthumela eZimbabwe uthi uhamba lezilwane kodwa kwaso kuyenzakala waye ngapha umama lapha eTexas umama bahlala eGeorgia eAtlanta kodwa bazake bethabe ngitsho no bathaba kodwa bathi uyahlanya mntwana ungaphindi lokho siyabonga kakhulu Mangwenya so ke lapho besixoxa ke lo Mangwenya umama wahamba lesilwane so lingakhohlwa hamba lesilwane ungatshela abanye ukuthi bahambe lesilwane hambani eVictoria Falls sikhona sigcwele zilimelele siyabonga kakhulu Mangwenya thank you mazimapho mahle siyabonga bakithi